leta nigwija ko baniguha nitwija kutwa kutunga mu gishago gamho na bamwe abaturage ba Kabare konkana mnonga abari hi hano yo mu Rurembo Kabare eco kubanza kutugambira kahe umwako go gutura umuntu mara ngo bagendire bata bari gukora bigenzire biteya kandi ijuke ngo buriyo mu mwaka gwandi gutandika nabahire nabayahire ecayine gukora mu ryogo mwaka target yabe hishirire ninga hine byanjire hanjire nkahe kandi batekate ngo mwako gurije nibija ku bandi batwaza bateya nabwo eco reka ntungeyo umuntu omwe abase kutugambira araza kutugambira amazina ge kandi atushobore wo gumwaka gutuma umuntu marera izoba ari munagure batasebo izina ryo bakwita wa amazina ganje ni Banyeta Sabimana nuturanka uri umuturage wankaye wa Karugashi Sero Butobere Ward Central Division Kabare Municipality erizoba ebirasha tunakimwe ashamukaga ntuza kumarira go mwaka agwe 2025 nyindo tugambire cyo kubanza nguzakushanga kaye nonda kumarira nkaho mwaka urashemererwe ninkaye nyo mwaka ndashemererwe ruyare umwaka gwanje nyoni guza kunshango wanje mu maka ganje ntabwo kuba ntwire ndebe imyaka myinji so nyo umwaka guraze kunshango wanje umuka okay ogo mwaka guratandika ndateka nkiwe umukozi kandi umuturage wa Kabare hine byo ko basa kuba wabirogizire ngo umwaka gutaka hwire ndabikiriza ejo target ya wajisya nkahe nice cyo basize kandi hikire mire ninkahe omazire target yona ninga hine aho komire baza we umwaka kanyine ntego yanje kugira bimwe byo nahikiriza bikwatikina na family yanje nanga namagara ganje koka bimwe tibyabasikira bwo kugira ngo erigenda emirime ke kwatankanye kandi yo mu baria ndakora stores bihimba koka ogumwaka ekikwatikina na business ze byomire umukabare cyatambwireje so emirimo yaye kwata emirimo yaburabura intego yanje tinagikiriza mwene utumunzi zakutani ko gundi mwaka 2026 sha mukaga zeri izoba eco kubanza nintegateka ngo umutima gwawe hine ebyo tebekanisi onko muntu kugira ngo umwaka gwaza kuzamo mwene ho orebeke ngo wabishikiriza nyendo tugambire oyetebekanisi ota kugira ngo ebyo byo tarabaze kwikiriza wabishikiriza kandi nice cyo rukwena ngo korese nikakoryo cyo kugira ngo ebintekatekire mbishikirize real eco kubanza kutura planning nk'abantu konkaruhanga ni wara ama plan zone so no kushabati kugira ngo ibitagenzereje mu ryo mwaka shabe mukamaruhanga obushorozi ngona kugira ngo ambasisa empamagara marungi kandi atungure nemirimo yitwe ebyo bishubuzi byo na bitambure ahubwo ko ari yarabashubuzi bo turakora nabo baba batashubwire ibintu bitari kugenda nitwe mirimo natubura mbwe nandasha baruhanga kugira ngo atwebe mbere mu ryeco business zitambure niko tubone cyo gukora kandi tusevingeje ubundi nanyisho nangendere kora mwaka ogwire ogurije nchikore ruhanga ryo muwezi wanje webara mnonga kanyacire webara mnonga mwami Sabimana kanyaciro ndijo muturage kugira ngo nawe tugambire sebo tugambire ogo mwaka guri muni guha cyo kubanza izina ryawe niki nibakwetoha amazina ganje ndi mujone Andrew ndarugwa Kiyora haza ndendo tushobore erizoba turumuntu mariro mwaka habiro 31 rizoba sha mukaga umwaka gurahwa ogo mwaka gukugendere guta ebi wabiro tebekanise bishire ninga hine ngo kubitajenzire kurunji okomere nkahe umuryebe wabiro tebekanise ogo mwaka ndo mubaria ngezo kuyiya na yiya nabona muka business kakabara aka million emwe ndi kuyiya nkire mu cement nda savinga turenda ko nda savinga 10 za burizo nabona muka aka business ogo mwaka gurenda kushanga nkahe kandi omwaka gurije gwinire plan iki nyine ka business ndagumarira wanje muka niyo ndagumarira n'umukazi wanje webara mnonga iwe omurebe wa Tayari West Television abo n'abaturage omurembo Kabare kandi batushobora mwaka ikwenda kubashanga ebye babire batebekanise kugira ngo bashirize batugambira ko kubetebekanise kugira ngo entego yabo na mnonga abwo mwaka 2026 ngo kuba kureba ngo kubaraje twaza nabwo eco imwe abariyoka bakureba Tayari West Television ni kikuru kugira ngo naniwe teko hentego rebeke wateka target ogu mwaka ogire cyo washiriza ahabwa Tayari West Television ndi Jime Emmanuel omuri Kabare.